ni byinshi avura n'abaroza abafata gwa mikono. Reka da. Nuwino twaturanye. None ko yarimutse nta nubwo tumubona ntaga kunze kuba nina. Bona babuza abagabo. Mukecuru uri kugura umuti nawe. Uri kugura ariko urahinga ni weze uri gushaka Yashaka umuti wo kugira ngo n'umugabo. Umuti wo kubona iki? Kamerama ntukureho record. Kuze waje kugura umuti nawe? Naho nezaga. Kuze uri gushaka umuti nawe? No wiki uri gushaka. Yego mubari ko muri kunkamira? Oya humura muganga muraho neza. Bimeze bite ko muri kunkamira? Ntonje nkunda umuntu. Oya ntago njye mbikunda. Oya humura ntacyo. Oya ntago njye nkunda umuntu uza kunkamira mu soko. Niko madamu uri gushaka ntuza ariko umuti wiki? Wo gucuruza. None se ntusanzwe ucuruza? Sigaje abantu batanu bonyine gusa ngahita mfunga undi. Mu rusaku rwinshi uyu wigaraguraga mu muhanda yavuzaga induru avuga ko yibye umuntu ngo none ari kumva ari kuribwa umubiri wose. Nyuma y'iminota mike haje guhinguka umugabo ugaragara ko ari igikwerere, maze uyu wavugaga ko yarozwe n'uwo yibye yahise amuha ikofi yari yibye. Undi nawe akora mu mufuko y'ikoti imbere yambaye akura mu ihembe rito, maze ari kubita uwo mugabo ku kibuno ndetse no mu mugongo. Aho hasi yari aryamye yaje kuhazanzamuka abantu batangira kwiyamira. Waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga, nyamuneka bene data ntago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende. Mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda, avura inyatsi, ababuze abagabo, ingo zidasobanutse, ukunda nta gukunda muze abahuze, business byaranze muze abigorore, baguterereje ihembe vayo aritumure. Abafitiye imiti ivura indwara zikurikira: umuti w'amavangingo ku badamu, gutera akabariro, gukuza igitsina, kwikinisha, tuvura uburemba, ubugumba, tuvura amarozi, amategano, amahuherano, amaryano, tutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi. Si nibyo gusa, tubafitiye imiti ivura amibe, diabete, kanseri, tuvura indwara z'uruhu, izo mu nda, iz'ubuhumekero. Akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo, Umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo, tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Twatanze promosiyo ku mafaranga ibihumbi 5 gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu 0793 579 953.